Kubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ha ka arpu tarik unai leber arajar arpulai ka Ophis jong Superintending Engineer PHE Western Circle Nongstoiñ Member Secretary District Water and Sanitation Mission JJM West Khasi Hills District kalayo ban Rakhe ka World Water Day halor ka pangpedeng ka baong accelerating change ya ka jingelang la penlong ha Bishop Hall Nongstoiñ daga jingeran lang uba daybor mitoy EE ke PHE Nongstoiñ, uba WSMle EE ke PHE Mairang, uba B Renja SDO Nongstoiñ ki nongtray ka tanat PHE ki kena school bat kiway di. Uba daybor mitoy Executive Engineer ka tanat PHE Nongstoiñ, ulaong bakani ka jing Rakhe ya ka World Water Day kalongru kum shibenta ban pensngoto ya uway po uway unongshong shnong halor ka jing koridor jong ka Shushu hagani ka ski la yoru ya ka jing penshai bat batay banya halor ka Jal Jivan Mission na uba WSMle Executive Engineer ka PHE Mairang. Hagani ka ski la samru ki khusnam shi ki nongjam hagi jing ya ko ba pher ya ka bakatay ka Ophis kala penlong hagani ki ski baladem kum shibenta ban Rakhe ya hagani ka ski. Ban keren hani ba ya kani ka World Water Day la ke UNO harusnya recognize Pak Kendai Buat dalam show di conference haka aku arti dong Desember recognize Pak Kenapa kelarai kelasin itu kelarai ban pelong itu ni ke World Water Day bahkan sedang dia haka aku arti dong March recognize Pak Kendai Buat jika kita baca buku santam jom kali ke World Water Day, kami buku santam jom kali ke World Water Day, kadai kumno ban pensingoto, bani kumno ban mantra, jadi pensingoto, ha uway unong jom uway jom ha pa sitaluk jom kepatai, batin pensingoto ya kecil koridor jom, kumno tu koridor tam kata. Nila ke fang mala de green ne bahaya pakai pura kawai kumba laisha naka sausha pakai kadang go laisha kadang go company ba kadang 75% kali go haka slati do pakai kadang ni benda the relation dia kali ke tindong jong go makali slati do pakai kumba la au SPO ne relation related to long kali go ko 4% Menang 4% kendai punya 0.1% kadai ke salt water yang kedua ke salt water kini ke salt water pinjam lada pitong yang kedua ke salt water kini kedua ada cerita yang kedua ke salt water kadang lain spa gram kemana kamlong mandi ngijuang hak demokrasi more happy, democracy, we don't like the pillars. More, we don't ka legislation ka bakawai. We don't ka executive ka bakentrekam yang kita kiai. Dan itu provision, but we don't rely ka dari ka judiciary. More, ka baik ka bakmi you don't kijing kurma hapdeng jong kijing pentelun yang esensial ka kada. Ha kita ki democratic country. Haka Jal Jivan Mission ngidon ya kita ki likely pillars. Lani ki mau bersih, mau likely ki mau bersih. Kabadi kom lani ya keren syapang ka funding. Lani ka jingbai bisa ban pelut haka ba penulong ya kene ki thon. Ngidon ka central government mau len ba ka Jal Shakti Ministry. Ngidon ka state government haka jela ka jumi bat balai ngidon kita ki beneficiary lane ki ba yono ki ba yo jing toy na kani ka mission lamda don lai ni juya shetja mau bersiu menchua mau paton gas ni kemau lada don tak al kala ban khlem mo kala ban hoit do tu ka kajalan ni kejenta ni isyat berkamlai kumjuru haganika Jal Jivan Mission ngidon kam ya kata ka participation ka jinges nok tilang ka partnership jom gini ki like
ngaju kren bun sin ya kane ka phang but ka nomrim joka kane ka kum ka guideline joka jal japan mission ten rei la rangi shat kren ngila nom ha ko ektin isa hatto ka jukren ka ka khor la rangi ship ben na jal japan mission guideline but bun sin ki bulu kim satana Henry, the government of India and the Judicial Ministry kaptha yagi ba pidai ban board renti katkum ki rule ki procedure ki guideline cho ka judge ban mission hande ki don babon ki kana school ki don ro ki non ki kam cho ka witness na ta daw ki stakeholder na kwa ban kren ya ni nanai da nuksa lada ka project ka shom shista tingka something ka lani 5% ki hapan say ki beneficiary